masaka anay ty zany mandeha roa ary satria zay mbola makatombony amin'ny dimanjato zany mba alainay. Zay indraindray arakaraka, zay malafo 30, 40, arakaraka le olona zany. Le olona tany misy be loha zany marisika fa mbola misy koa nefa mbola manao vava hoe zay tsy mila nefa izy rehefa tena terena mila ihany. Ny opération nataony ihany mahakasiky ny fanaovana gasibosy dia tegna tentina tsara le fagnanaovana tamotamo ny fagnitana naovana kajiado teto aroy andro 3 andro talohany na opération ihany zay tegna hita fa namokana satria tsy nagnano gasibosy zay nandesigny ny sazigna nafagnanaovana le sazy mahoaka zany hoe niany moa voanalohany tegna hita fa tegna afaka miaro tegna mariny le olo vognony hiaro tegna anazy le vahoaka satria kampiasan'olo jiaby hita magnaraka lalagna fa magnano gasibosy na tsaikitsaiky madinika zany hoe le ray aman-dreny tegna fa miezaka le olo na dia sarosarotra aza ny fitadiavagna vola amin'ny officiel ty valagnaretigny ty kanefa hita fa mba miezaka zany ny vahoaka amin'ny fivangana ny gasibosy. Mbola magnentagna atsika jiaby vahoaka mila magnano ty gasibosy ty mba afagna miaro tegnanao voalohany magnaraka mba tsy hanaparitaka amin'ny namagna hafa satria arety mahafaty ty valagnaretigny ty hafakadika magnentagna atsika jiaby mba hagnano gasibosy io isan'ny andro ka fa miboakanao ataova io gasibosy io ary mila manasa-tagna matetika agny atokantrano agny andeha tanomboanao na bazary na izy eo fa maro toeragna afaka manasa-tagna koa anao. Ezaka nataontsika niany io fagnamafisagna le fagnentanagna zay efa natao araka ny fagnentanagna natao igny boka dia ny hoe ny fitondram-panjakagna dia efa nandray fepetra ny tsy maintsy hitondrasan'ny vahoaka malagasy jiaby atsika monigny rehetrarehetra eto Madagasikara ny arovava na ny gasibosy rehefa niboaka ny tragno ka misy moa fagnentana rendrandrendra koa moa misy koa ny fanapahagna ara-panjakagna noraisiny taty tamitsika taty ary ny aloava ny fagnentanagna zao hetsika nataony ihany ty ny zavatra tsapa isoragna ny fagnarantsika ny fepetra kanefa mbola tsy tanteraka izy igny satria mbola nisy ireo tsy nagnaja ary mbola nisy koa ndraiky na zany na tsy zany ny nagnano tsirambiny zany hoe magnano gasibosy fa tsy ny tava rehetrarehetra ny orogno sy ny vavany no arovana fa ny vavany matetiky ny sasany aza aty ambany soko aty ny gasibosy ka nentanigny jiaby regny ary na zany na tsy zany dia mbola mitohy to ezaka ataontsika ty mba iarovagna ny fahasalamany vahoaka tsy ankanavaka rehetrarehetra satria tsapatsika fa mbola mianaka eto amin'ny firenena io valagnaretigny coronavirus io ka noho zany tsy sasatra zany zahay magnentagna ny tanjogno tsy mbola le raha nataontsika niany ny tanjogno fa kosa ny tanjogno dia ho voaharo atsika jiaby ary ho resy le coronavirus le valagnaretigny mandripaka ary mbola manahiragna atrentsika amin'izao fotoagna zao io ka dia mbola miangavy zahay tsy sasatra mbola magnentagna atsika ataovy mandrakariva ny gasibosy rehefa miboaka ny tragno atsika na akizy io na atsika gasy satria anosy be tsika toeragna maro mpizahatany na reo vazaha reo dia niazahantsika ary niarahantsika nahita tefa miara mientagna samy na raha maso aby am'le fagnanaovagna gasibosy ka mbola matoky ny fiarantsika mientagna atsika jiaby hatram'izay zay gnivon'ny komity misoroky sady miay atsika amin'ity valagnaretigny ty fa mbola betsaka ny ezaka ataontsika ary indrindra le tema ny fitondram-panjakagna tariny président de la république dia magnantegna ny fiarantsika mientagna ary fiarantsika magnaraka reo fepetra rehetrarehetra efa noraisigny amin'ity fiadivagna valagnaretigny izy ataontsika tika dia mankasitraka atsika aloha amin'ny ezaka mbo fa vitany ihany dia magnantegna betsaka amin'ny fiarovagna atsika jiaby. Merci zalahy. Hitanao le olo tsy manaraka didy takarakaraha io mbola nagnaraka didy tsy avoaka